Olei tunlai isu lian ber mai mizo mai chiena namdang pasala an nei nei chuan mizo an ni na bowa mizo an ni to lo ti hi mitam takin khel thama an nga ya chutiang bok chuan hei MPCC na candidate tana an vor chua Miriam L Hrangchal pasal hi namdang ania amaro chu MPCC in mizoa an pom tin ta henaron ziak thap mai ani ti chuanin ka ngai tu na lo lang mai chu MPCC hian lunglei lama hian an vor chuak fulo dem o ti te ka ngai tu na lo ma tunlai isu lian mai ania he isu hi akal zela tunanga boruak lian tak mai akal rengani chuan Miriam L Hrangchal hianin lunglei lama hian tlinna chansi anei wang do mo ti te ka ngai tu na lo mani chu wang chuan MPCC hian an vor chuak fulo dem o ti te ka ngai tu na lo mani namdang nei chu mizo ni thei to lowang ti om mek lai nan on vor chuak miau mai sia chu wang chuan he thil hi isu lian tak mai ani rual hian tunai hian Miriam L Hrangchal po hianin he dan an pas thar hi ngai theilo berbera khanan tang tareng ania ke chu mizo kani tho ka mizo ni na bo don chuang lo min vo som vek ma ula tiang chi khanin tongkam aron nei ani tuna po hianin ti hianin candidate a vor chuan ni tarenga he hi ngai dan ka hrelowa ti chuanin helaya an thu ziak hi han chierla ti chuan kan thra chiang mai ome Miriam L Hrangchal hianin mizo kani don tho ati hi ama ngai dan atang chuan adik renga amaro chu ama candidate tana an vor chua du wanga hetianga tongkam ron nei hinge ani a nge he dan hi apom zong ani lo ve hrim ti ero chu kan threlowa ti hianin athu ziak hi angai hianin karon chier topanga tatang chuanin ngai dan kan lo siam don ni a Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC Senior Vice President Lalthanjara chuan Lunglei South Constituency a Indian National Congress INC candidate tur Miriam L Hrangchal pasal chu mizoa an pom thu a sai nimena INC candidate tur te puanna thuthar thedar tu te zona changin Lalthanjara chuan Miriam chu candidate da lo turin MZP MPCC president nena an ngen thu a sai Miriam mi pasal hi anule pa apile pu thleng po in Mizorama omto tribal certificate po nei ani mizo ni duwa ko hranle society apo mizo anga ngai identify an ni chu wang chuan athisena namdang thisen ompo ni se keini chuan mizowa kan pom ati chu tiang chu an ngai dan chu alo ni ta hemi chungchanga hianin a engpo ni sella an ngai dan chu tunlai isu lian tak mai kan house zaom taka an han pas thar tak ngai poimo lo nalam aniam o ti te ngai dana alo oma hemilam hoya thu han soivak hi achak oma maro chu ke chuan ka soivak lowanga nangma ni khan in rilru khan ngai dan fumfe tak in lo nei mai karingani MPCC senior vice president chuan zirlai ruai tu ten mizo meichia namdang pasal nei te MLA candidate tana andu lo thu an soi chu lomom anti thu choin namhum hal antumna ani karing thil an riat chian huna chuan min bei zui lo kan bei sei atia England Prime Minister le United States Vice President po Indian thisen kayan ni thu asayani engpo ni semi puitena kan riat ve tur chu politics a hianin thil te nom tak ein rol rualin thil thatak tak te po ram thatna tur du tak thil ti te po hetam ema tuna hian Miriam L Hrangchal hi namdang pasala anei awangin MLA ding tlak anilo ti nalam nilavin dan palzuta khatianga thil an han ti ani chuanin dan palzut na hi atam tialin dan lova thil ti hetam tialang ti hel ho oma engpo ni semi malina ama hlok na tan choka thil ati hi mitam taktan apoi thina chutiang ang deuh chuan tuna poin MLA tan namdang pasala nei hi handing ta sela herma hen dan palzut na hi na sat takin apung chawang ti hi a hlau om mai ani ama Miriam L Hrangchal hrim mi that tak ani karinga chu ka ngai dan tak po ani a pasal poi misual ani karing lem lo ama ro chu ama tan chowa thil angai tu ani chuan atidik don lova nakina ama awanga hetianga dan palzut du mai mi hi an lo pung tuang ti ka a lo omani he dan mei chiina namdang pasala anei chuan amizo ni na abo ngal tia dan an han pas ta ka hi atur tu mei chi ta tan chuan ana maya mizo an ni na an bo trak
tu ra kha an ngai thiam lawani amaro chu thil tam takhan ngai tu chuan mizo mei chia te ve na ani zo kani ti kha kan thriat thiam ngai hlein ka ria a hemi kong a hianin namdang pasala lo nei to sa mei chetan chuanin thil nat tak mai ani rual hian mizo mei chia tanan namdang an nei na tur ve na ani ti hi kan thriat thiam tel hi apoimo em ani he danan han pasta ka chia khanin riluna tak mei chetam tak an don ani ti kha chu a chianga achan chu mizo mei chia namdang pasala nei ta hi an tam em maya chung te chuanin ramdang tangin mizo an ni na chuangin mizoram an ngai thu te anon ziakin anon soikur ngei nguai thina chung te tan chuan ana em don ani ti kha kan hriat pui a thawme thil dang chu engpo ni sila hetia namdang pasala nei MPCC na an han vor chu adu dan en hi chuan tun sarkar lai an du khop lo zia le an tham lo zia ti lan na emmani o ti thei ani a amaro chu ti zonga han soidon chuanin Miriam L Hrangchal po hi mi thatak mai ania apasal po mizo society mi khwal lo tak mai le he rama hian mizo ang mai lo om to le tribal certificate te po mumal takalo nei to kha ani tlat mai chu wang chuan tran chan mumal tak kha an nei ve thoni ti kha kan riat bui thaw me tuna hin sarkar lai an tham lo wang he tianga ding tur hi ni ta sela an thling don lo chianga chu an hreve ran don ani chu wang chuan sarkar lai tham lo taka danan siam te po enga ama ngai lova chu tianga ding tur chu an nimia lo ani ti kha kan riat pui a thaw me hei Miriam L Hrangchal hi ama mi mal tak phi chu mi tha tak mai ani ti kha kan riat apoimo in ka ria a mi hring na lama phei chuanin mitam tak luk lo ani ti kha mitam zo khian kan la hrelovin karinga ama hi mi fel tak mai le nu fel tak mai ani ti kha kan seidu ani oleng po ni sela Miriam L Hrangchal hi tun tuma hian lo tling lovin lo tlata po ni sela amak ran lowanga amaro chu tiang ni lova alo tling chhota ani chuanin mitam tak mak ti le ngai san ron kha ani le don tho siawang khanin tuna an bil putlu assembly house an han pas tak ngai zam na le ngai san lo phana kha a om zui mayang ti kha a hlo ama phangin chu kan soidu ber ani engpo ni se party dang candidate an ron vor chuak dona chung zi ngai du ber chulo thlang mai ro le engpo ni se nang le kai hian he hring nun hi kan dai chodon chowa a then chu thi mai tur te po kan lo ni mai theya maro chu kan nuna hian tu tan nge kan poimo ber tu nge kan tan poimo ber ti hi a poimo chu ani mizo te po Christian kanin te chung hian kan nuna hian thil dik lo te a thleng hem em in le kan rama po hian diklo na le sual na in bu a khuar vel ani hi chu wan chuan Krista tan kan nung don lom ni ti hi kan ngai dana om reng se adu om le ani lal isu a local le trep to ani lo pon kan rama hen lir hing lian takemo poina lian takemo lo thlen ma nge hian tu lama nge i tran thlang fel ro le